Igama lami ngimenzi ngakazwane and you're doing ishisanyama. The name of the business is Kazwane Ishisanyama and Iseliengo opposite university. And never ngisebenzisana nabo. I'm having Banele wakazwane, Siphelele wakamamba, Gcina wakadlamini. Bale ngisebenzisana nabo to operate kuze ukuthi sithe ama customer ngibo lesingilekelana nabo. Igama lami ngingigcina ngokadlamini. Sala uyezezwe. Lana ngisebenza kwendiphokhi. Igama lami Siphelele ngakamamba. Lapha ngisebenza ngeChicken Dust. Igama lami ngibanele ngakazwane. Mina ke ngilobosako ngalana la esefeni ngosale le Chicken Dust mina. And lana we are doing sosa inkukhu, sosa nephoki, sosa tindingila, sende nema-chips. Nasibekiseni kufanele ukuthi sivule, sikline, sithanyele because olunga ukuthi kuze sitawuqala kahle suku funa siqale endaweni ehlanzekile. La wonke umuntu unemsebenzi wakhe-ke. Uloyo uvela abhekane nala kwendako lo basako uconza straight ma-Brycendi abase. Lo korobhako uconza straight akorobhe, lo washa titsha wenta njalo. Ukuze lo msebenzi ngathi osikhama sihafulelane ukuthi uqualisheke. Njalo ngisayela iChicken Dust ye-Brycendi lapha khona kukabheka letinkulo. Into ekuqale ngiyende kuseni ngiphula insaba for ukubasa lo mlilo. Ngindele insaba bese ngiyubasa lo mlilo. Ngilungise netinkumbi letincane letawukhona kubamba lapha kulo mlilo. Okay, first of all, ngiphele iphalishi lami size that nakufika leti nkukhu ikhanda seli-ready. Kodwa nithatha isikhathi lokuvuthwa. Manje ngifuna ukuthi nakufika leti nkukhu ikhanda sengwell prepared. Simela le nyama leti nkukhu kodwa inkukhu ukuthi ifika fast 9 onke malanga. Asisebenzisa isitoko sangayitolo. Okay, I'm done with the porridge now. Singophile amazambane. Nkukhu nangicupha ngithenga vele sebangihluthele sebangiwashele. Kwami lokugcina ukuthi ngikwende ukuthi ngikhathe into 4 equal pieces. Okay nyalo nkukhu tamnati dihluthiwe, washiwe, cleaned. Ngathi preferisha into 4 pieces. Into khona lokoseka kahle divuthwe. Naku ngathi qoba nyalo. Buka lo mkhatsi. Sathi data amaphisi atawulingana abe equal. Angaqala ama customers engadojile la. Meaning inkukhu inye ndakhipha 4 pieces. Lase ngimkhiphe lo 4 pieces ngiyayivula la khathi. In such a way itovuthwa nale ngekhathi utoba comfortable nebhasha lithambo.
Bani? Tomendela liphiwe. Usawujuka mina. Phela nangikhona. Ngeke siyosi kanje. Uzothi khona kuvuthwa kahle ngekhathi nalithamba litovuthwa khona kulibhasha. We have to cut it like this. Yabo. Yabo. Yabo usengulu bayikhulu. Kudlaleleni na yonke imfothi umgwaja wasafika sayaphanza wena vuku yaphanza awuvuku yaphanza kudlaleleni na yonke imfothi umgwaja wasafika sayaphanza kudlaleleni na. Hayi nyalo ke aqala umsebenzi aqala inkathazo ngasetshenda ke manje sengilungiselela ama-customer ukuthi ayikhanje seyivuthiwe angabe abe emalana ayikhanje seyi-ready amisa ke futhi ukhanze inyama ingakalungi ngathi asekangimele imizuzwana lengu-5 minutes ukuze le nyama yakhe atoyithola ivuthiwe ngale ndlela ayifuna ngayo yena angabe futhi ish makangimela buma 5 minutes futhi wami 5 minutes ungeve ungihlelela ngekhathi futhi ish asengilungisela amalahle ukuze le nyama yami itosheshe ivume okenyalo ma-customers akhona nje asafuna kudla funa ngizame lokuphangisa lokudonsa la malahle kutowenda lo nyama ukuthi isheshe ivuthwe ngingomsi ngaleli langa ngose ngala malahle odwana njengoba ngibona ngiwadonsa nyalo customers asalambile ma-customer ingaphila futhi njani asike ngakhona futhi ngathi in-22 futhi oh nalo 20 naba hayi kuthi le stress futhi sengakwendlela futhi hayi kuthi stress futhi Hayi ama-customer asheshe afike nafika khanje singalungisi lutho yebo kona angwasole siwas-advertise ukulamba kwawo but most of the time ke bengilala understandayo ama-customer la asasijwayele vele lesesihlekisana nabo whereby ayakhona ke la ukusimela provided sibajaye kanganani silungise sicetse sikhona lokuba save utangilungisela kutaba ngithuna lokunye futhi ya bafo Pele ngabe msebenzisi Phelele Lo unifone pele kancane lo kusithu Oh ndelo lo Oh ngibinga ngathi kukhumbuza ngayo la ngikuvalekile Lindo le Akafaka plastic lapha ke Akulunye ngufake pele kancane. Uyugcwalisa. Lo munye pele ngasengifaka nje ngingaboni. Uneyathi angiboni. Kasufaka njani umuntu othele eceleni ngabo. Nawo check. Awudonsa lesituro usibekelele lapha embindlana ngato sonza lelithuli la. Nakubafo angathi noma manje ngakubhetela ifoto. Yes, isimena ngithesana mina. Hawu ngasukuma futhi watake. Awube nemandi kusekheza tala. Ngakenzisa ngibafo tala. Emanje sahlala sinawo la khaya egeza tandla ama-customer nekunatha nakaceda kudla nasekaqala kudla siyageza tandla noma afuna kutigeza wona siyawanike emanzi Lana indzawo lengiyithandzako nami
ngivamisile nje ukuthi uma uthola ukuthi angapheka ekhaya noma ngibhizi so kuba indzawo lesola ngita khona ngithola khona lokuya ethunjini so manje lawa la ithandza kakhulu ngisukudla kwabo songifike ngakuphanza isikuclean bapheka kahle kuvuthwe nenyama yabo bayayosa kahle ibe yihle ichaze uhamba lapha esigangeni. Mesibafu utawuhlala umntawami. Hayi ngiyabhala. Ngiyakutshela babe ungelethi vungu utheleleke mi ithi hey ngiyamfunga babe ungilabo ganda bendluleke mi ngivuke ekseni kusemanombo ngifike lana ngiyekutophanda sikhokho ngoba impilo ayikhoma lula mnganami Ubimbila isuyesu ayisuye sheleni dolobeka kuhleka namhlucela sheleni hayi masu popa kusonzela abantu beba kuphi usukola kanje usubabu kubabu subacethe wena uyadudukina kanje Skoko. Skoko. Sure, angikayi ma-chips a-10. Kana sesethiko manje Skoko. Okay, aya ngomela. Asakuthiwe Skoko. Okay, Skoko. Nabashaya kuphela simadoritos mfana. Yabona le kona ndosi le. Hayi nani. Nakubona nje. Tomato. Yeah. Esa mujer no puede estar, ¿no? Go. Besibonelo bafowami nyalosikhathe kuthi ngikhanze maphupha ami beke kudle etafuleni kudle bantu bami enomdaludo ikhanyisa indlela yami besibonelo bafowami engingakuzala mina entwana ngozuka mara ngivuma nganje nacela bosuka nibathakathi bese bathi ngilobupha nithetsadam bethi mina ngiloguqa ama-potato chips mina ngathenga la kulesiphaza ngoba amnanzi futhi manengi ayajabulisa nje. Bunanzi ama-chips bakhiwa nguwe customer. Angeke ngikhone kwakha bunanzi kwami lokwendako ukuthi lama-chips ayavuthwa akahle avuthwa abangilamahle yini abawathola ama-customer afresh yini because lobunanzi butawula ukuthi wena uwavange kahle uwavange afresh yini. Money, all I need is money. Later with them chicks, nyalong food in Malay. And born later my chimbos, sayo food in Malay. Asengiyophanda ngizame ekhanda ngizovuka ngokungikhandla ngigcine ngemandla ngoba ingubo kayibhadali kayinamali thina dolu khanda sibali ekhali imali ching nami ngiyafuna loshayela dolu yafika mnathi ngilokhu ngibabuka babale makhulu hey target yethu kuba ngilabo le customer line emadini because le ngibikise ama-customer ethu abamaningi la emini meaning which safika kuthengisa la mini futhi kude into esayithengisa in that particular day. Yo,
Ngiyaba ngaphi nje mphathi? Phela msebenzi mphathi. Ngiyakukhethela. Ya, ngakhetha mphathi ngakhetha. Singathini. Ngiyabona le ngasinini. Okay, phela sekuthathele ukudla. Hey mkhalazi. Unjani na khalazi le gloves linye? Unjani ba? Ngaba maqala. Ya. Hayi. No. Manje asenze naye ngathi. No problem. Sit down. Samela le nchinchi lami. Tunaona mali lapho. Badele utothwani lapho. Iyale. Ishintsha nemani. Eshiyati leshintsha iyashaya mani but sengizame ngala kwamakhelwane ngibone ukuthi ngayithola yini sengizame ukuhlanganisa khona. Hamba ngamadoda. Sofuna Nangigcina nginika imali. 5, 6, 7, 8. Bara phumela be 178 iphelele. Ya mphathi ngiyo le mphathi. Awu uyayiwisa mphathi. Ujabulela ngibona ngikubuthela mphathi. Bye mphathi. 178. Yeah. Sure. Lokudla kwalamadoda kumnanzi kakhulu. Ngisho nawe uyatibonela nje chicken yakhona. Inkulu yinhle. Kunema vegetables lakhona la lettuce lokuyi vegetable lemcoka kakhulu kade ngesikhathi entamanje nje sinabo COVID so into efana nalezi into kufanele sidle. Nawo ngigijimisa ikhumbi ngishona lethu kulela ngoyimixela ukudla eneke bekufanele ngoba ngendeka khanda ukuthi sebashaya isikhathi sebajakile bafike bahuthe la basho ukuthi kunye noma ngaphi. Hi. Njani sister? Yaphila kunjani? Saphila manje asengicela ukusanitize kuqala madam. Ho mayivele. Ngicela nisanitize kuqala. Asifuni ukuselela iCovid lana madam ngingi. Siyabonga Ndvodzana. Ndvodzana ke? Iwe Ndvodzana. Malini kudla kwakho baba? Sine chicken ya 22 rand ne pork na 25 netingila nga 5 rand madam. Oh okay, nitingele loningingile. Yes madam. Mina ngushikina baba. Chicken. Pele ngufakele madam. Ngifakele pele. Ngufakele. Yes. Okay, sabonga madam.
ngicela sikhethe-ke medem la Okay. kuba ngathi ngulu vansi takwe netisi takwe suthisa futhi yes Sidla medem lengangam. awusisidudla kakhulu phela wena but nje khetha lesidudla Cha wena lesidudla lengangam ngicela lena. Le. Yes. ngupha plastic noma uyadla la medem Ngiyenda udlala ngephansi mama. okay medem ngicela sitohlala medem Unjani? Unjani? Ngiyaphila nami. Ula. Kuko lapho kudla. Osendini. Bese kumnanzi lo dlaka bakashinga ngisho kunye. Ngiyashaya. Nguwe lo dlela. La. Kasi nalinda tata lokho. nayishinja yakho medem Siyabonga kakhulu baba. ngicela kuphe manje egeza tandla medem before udla Oh okay. sokhona kugeza sanitize Oh okay siyabonga. Kanakana lana yefana. Nawe bakwendile babenda mina kuphela. Hayi senda bodlala nonke lamalanga. Sefuna ngiboboza malemali. Emsengaqali ngiyaqala kodwa but bangishelile vele ukuthi ngibobotela ngibona. sigeze tandla kancane medem Oh okay. Siyabonga baba. Yafuna kusukugeza noma sokucedzile medem Okay, thank you so much for the service. siyabonga medem Let me enjoy my meal. God bless this food in Jesus' name. Amen. yes bayayibabada bathi mnanzi but la emnanzini le ngcikithi lenkulu iba la ekuvuthweni kahle lokuthi le ndlu yakho i-well prepared yini awukayijaki na uyena because angicabangi lokuthi nayo iyose kahle yavuthwa watinika isikhathi sayo le ndlu ingaba yimbi Cha siyayibonga sheme i-service yenu ebonile. Nale nyama imnanzi asungitshele kangcono ukuthi nifaka ini la nyameni. Wow, spice nje medem letle lethi sekudaka we. Siya marinate lapha namakhala lapha ngikhasi. Wo na marinade. Nifaka nemakha. Manje nangabe ngifuna cooking oil medem yabona. Oh, manje nabe ngifuna ndongosela niyeda yini? Stokosela. As in like Azansi nginemshado nje njengoba ngidawushada. Oh, akhuleka medem order medem wena uhlala khona medem sitabe sithelekile medem. Nenda njani nalo kudla kwenu noma ufuna ngithenga kwakami bese ninosa kuphela. Wena nawuthenga lenyama thina sitawufika siqobele ngelihla lethu medem. Oh, manje nabo akhashane. Ufuna nje kudla noma ufuna ukuthenga ke lokudla ethe ufuna ukuthenga. Niyambekela like ngiphakele nibeke. Nakabe khashana utawudlula ngalalo manje. Maybe nje ngicangende kudla ku100. Nakabe le nombolo yakho yalakha available ikhona nayo uyashaya. Usho ukuthi ufuna ngaphi ukudla sikuphakele sikubeke yabona. Angiyithola uyabona. I really enjoy this food. Yes, ithini baba? 78 46 59 80 Bangende angitholele isito lolufana nokuthi ngibe nemvulonga nginika imali le ngakhona kwakha ngayo ishelter. Ishelter yokuthi yonke lento ibenza onye kube nendle etinkuni kube nendle ehlala khona abantu kube nendla kubasa khona kwesiwe khona kube nala phekelwa khona liphalishi la kucotshelwa khona inyama nemasaladi konke kanye kube sentweninye kungabi ngilobuqosiqozi njengoba kukaso ene kungabi ngilama off cards njengoba kukanjena nanyalo la khathi kuleyo indlu kungabi njengoba kukanjena nanyalo because iwanyalo kusesena lamabhenji la lestakhele wona then ke ngabe sengiyakhona improve ukuthi kube nemabhenji lendawo akhona kuthi ngiwathenge angilast Kudlalele dina yonke imfothi umqatsha wasafika sayaphanza wena fuku yaphanza awufuku